بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, alhamdulillah. Yari kami bihayaon, iban sin pindua ko ni Sheikh Alim Nading. Amuin long ta kumanap sin pangadjian sin kita niyo katan insyaallah ta'ala ha programa sin kita niyo paay na tadhabon. Harap niyo na pakain. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jajawaban sing kita subay sadya in harap punta Allah subhanahu wa ta'ala sebab siya ini pangangayuan tatawang siya in susukatan ta singkatan uno-uno kaukunhan ta halaw man sin gumi ini sampai labi luwat na tuod kasanangan hadlaw ganakana insyaallah ta'ala. Manjari hawaktu ini lang ta in pangadjian na to amuin bakas tiya yudtud na mo panagnaan nito amo na in aniya, adabun niya, in sumuno, amo na in langta adab ma Allah subhanahu wa ta'ala, uwas yadto adab ma kitab Allah. Amo na in Quran, mahamulya. Hawak to bihaon ini, lumatun kita niyo pa amoy in pangadjian adab ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na manjari mga yaon katan hangkan na mo ini biya mga napiin maudu ini pasalan biya luparagbos ini wala na biya ini ino sin mga kaibanan in tungod paparkala mag-ingat sin tungod paparkala kapatut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di kato niyo asupaya isab hasusungon waktu in kapatut na to doon kaniya hikatok balkato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab muna in siya daak sintuhan na to Rabbul Alamin. Uno-uno pakaradyaan amin si Mampay Marikato. Taniyo ringot tuhan na to Rabbul Alamin. Siya amoy in piyangandulan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay Marikato taniyo katantan. Sabed to sa halga long ta amoy ini dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy sa halga long ta ini rijiki amunain diarasim pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab amuanin mahinang parsaban ini madawhat na to in kasanangan na to adlaw kanakanabang na to yan maurul katantan amoy in tibutan na to long tapaamuhunin hinang na to doon ha amoy kakahinang piatarang kato taniyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ari pa kami makatagna hilin ko na amari pa pindua ko Sheikh Alim Nading na minlong ta mamisarahan. Palitapadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli faj'alahu shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحييكم جميعا بتحيات الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalam. So alhamdulillah mga palanggon hakam Islam jamaah bal hurma di morongog sarta amo ini maaluk kamo ha waktu yaon ini muna kuasa nga kasanglit iwan kapudji po Allah subhanahu wa ta'ala itukbal na to in pagsarang sukul patuhan na to Rabbul Alamin amuin masing-masing kita niyo dirihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta dirihilan long ta tau kasi subiwan baya amuin himinang sinparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala
labi duwa amoy in maawon singkitan niyo in pagpatumtum patiumtumi hantara sinang katao pahang katao amoy insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang parsababan long ta amoy maka hati ing kita niyo sin pag long ta panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala paliharan pagpaamo sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin sabab mga palangon harang Islam tumtumon na to in bariman pagkahin niya bariman inyan biya sa pratilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam biyangon annal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da in bariman pagkahin niya bariman biya sin upamakon biyangon tukuhon sing kaiwanan in kaiwanan. So amoyad to ibang mga mu'min, papagkahin niya mu'min, tukuhon niya ang kaiwanan, hasupaya, laong tawya mga dumayaw. Muna biya rin pagtukusin bariman, papagkahin niya bariman, na amo na inhaunon niya. Haunon niya rin haparkala kasyirikan, atawakan kaawam, sarta, dihilan niya, wasihat, atawakan panghindo, tungod pagtawhid po Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan haunon niya ding katigidluman sin laong ta kalaungan sinuno kalaungan panghati tungod pag-agama laway na ing kabidaahan iwas mang maksiyat na hinang sinamuin laong ta tiap-tiap ang katawring kato niyo so inabuk mu'min suway niya tawahon tukuhon intay manghod niya mu'min amo hindi makahinang sin parkala lang kasarap Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy maksud singgitan niyo mga palangon harang Islam amoyin kami imanop marikan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala maksud hadjamang biadi ning kita niyo kataan muntol ing pag-agama patuhan Rabbul Alamin sarta pangadyo na to insyaallah subhanahu wa ta'ala in aturan laun taka amoyin adab mga biadin hantang mag-addat in bariman maun pa amoyin sarayaw-rayaw pya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala amoy Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tumtumon na to mga palangwan harang Islam in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay ini laong ta lasahon sin tiap-tiap mu'min lapay na ingkatan Muslim amoy nagugulal nag-aaram mahaarang Islam sabay ta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingaton na to na dahil mga napi sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan napi sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang sunto ang singgitan niyo katan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon mapatut lasahon singgitan niyo. Amo in makaliw in lasaring kaniya. Suwayra in kaaunan sin lasat sin tiap-tiap Muslim pa Nabi sallallahu alaihi wasallam makaliw, iwan makalawi ring hagatan sing kalasahan niya, diha amo in daw masindun niya in. Karena in siya kabalikan ko napi siya sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palawan harang Islam. Kaya waita sinamuk sahabat hi Wathila ibn Asfa ibn al-Asqa radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah istafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani bin bani Hashim akhrajahu Muslim. Kaya waita Hiwasila ibn Asqa radiyallahu anhu qal inakinya dingog kulong na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda inaki si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunato rin Allah ta'ala napi niya in Kinana at nabang sa Kinana katwana min waladi Ismail dainglong na hapanubo sin Nabi Allah Ismail alaihi salam wastapa Quraisan min Kinana salta pini niya in Quraish, bangsa Quraish dahil bangsa Kinana. Amuyad to. Wastapa min Quraishin bani Hashim. Salta piniisab sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil bangsa Quraish amunain Hashim. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam wastafani min bani Hashim. Salta pini akulong na sintuhan Rabbul Alamin dahil banu Hashim. Hati na pini ang papini in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil mga ashraful kabila. Dahil mga sa mulya-mulya bangsa napi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkasa napi sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuk siya in sa taas-taas darajat katuan. Mapatut sin tiap-tiap hang katawring kato ni pag-addatan lasahon iwan laggoon
haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amoyad to inshallah subhanahu wa ta'ala mga panahon haka may Islam insong namulong ta amoy in dakay rayon salta pagbisarahan iba siguro ko kalasahan haruman ini in paliharan sin pag-addat at tawakan panglaggo sarta amoy in panghulmati hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni inyadto biya mga yukab ko hadja inshallah subhanahu wa ta'ala tagnaan siguro kalasahan inamoyin long ta maudo sing kami paliharan sin al-adab ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, in tungod pa parkala amon long ta pagbisarahan na to piaon biya na sinagi tungod pa amoy in pag-addat long ta ha amoy in pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in kita Muslim, ngianan Muslim, subay kita amoy in mahugot in ini pamaubog ta atawa amoy ini tindukanan ta in tungod papakaradyaan piyagdaawhan ta in kita Muslim. In Muslim pag iyanon dunhan subay muna amuin masalamat sin kita in ini pakaradyaan daing hapunan lang ta masalamat ta in panganal ta in amoy in pananaman ta in katan maun pa amoy dimhil kato sin kabuhi nagpapanjari kato taniyo Allah subhanahu wa ta'ala ikaruan niya hapangadjian limabay amunin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala mahal ka ding hakatan mahal ka hababaw sin gumini manjari doon haon amuin makalatun kita maripa amuin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang parsababan hika amo sin hinang natu ibantay maon sin Allah ta'ala hinang natu bang natu maagad in uno na pamiat sin pamu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab amod to in addat sa rayaw-rayaw piyang hindo sin Allah ta'ala amin marikato taniw piara hapamu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampay roon haon in ini tungod paparkala pag-addat ini wiyajib sin sara kato taniyo subay na to paganggawtaan subay na to amoy in ini longta ini jagahan in tungod pakaradyaan amoy piatar rang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena doon na tuhan madawkat in amoy sarayaw-rayaw tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo na in amoy pag-iyanon adab atawa pangaddatan ini amo na in longta sa lago-lago atawa sa lago-lago tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala wang nato napatarrang dahil hindi ha ginawaparan nato amin imaamo doon ha amoy in napatarrang sin pamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon han nato mahinang parsababan longta amin madawhat nato in rida sintuhan nato Rabbul Alamin na doon ha ini lumaton kaumon pa amoy in ini parsugpatan lang ta mahugot iban sintuhan nato Rabbul Alamin amo na yung pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala ha amin pakaradyaan lang ta umulhambuk lang ta wajib pamarat sayahan sin kita amo na yung mga pakaradyaan wala ta kaya sakupan iban di ta kakausan lang ta kitaon amo na yung pagyanon lang niya ilmul ghaib ininibiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kada dak sintuhan nato Rabbul Alamin hi pawayta ha ini bangsa manong siya iban sinjin ha supaya inyaon mahinang parsababan tindukanan sin pag-iyanon pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala na doon na yaon mga katawtay manghuran mawista kita mu'min bangta longta kapag ang gawtaan in rukun iman unong inyaon katantan na sabot yaon di na to kasakupan yan di habaw sing gumiini sa piyang hakaran na to dahil nga para sa babansing kahugot sinamin pamarat sa na to pangahakad na to sing awnin niya on pagkabiyeta sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hatuhan na to Rabbul Alamin amod to mahinang para sa baban tumay tayo roonin kasanangan ta insyaallah ta'ala dahil hindi naman halaw man sing gumiini sampay pa adlaw gana sampay biyeta doon ha ini inamuin panghalga hariarasin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ya kamu mga nagpaparatsaya, tiyawag doon na ini, amoy nagpaparatsaya. Hati niya, may tayo ni tiyawag, nagpaparatsaya na may tatawagon pa. Imaksud niya, hasupaya mapahuhot pa nila tuod in pamaratsaya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kapag ang gautaan nila tuod, in tungod paparkala, amoy napatarang si pamo na to. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahambok din ha mga sahalga-halga pangadatan, amo na hindi kaw manjari manguna-nguna. Dain ha amoy indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sababin daak yan, in katan piyang daakan maun kaniya, hipasampay niya, in puunan hamin ng daak. Hati niya amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mo hialgaan, indiyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hialgaan mo in ng daak. Amuin, ng daak hamin diak niya. Amunain pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Uno-uno na, insimampay marikato taniyo, yari na halaw man na to, laway ring hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyan kataan, daing hatuhad Rabbul Alamin, iban dain ha amin daak niya, amunin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan siyunuan pa sinambuk ayat, parman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Biyita kato doon ini sampay asupaya makapaghali kita niyo. Tiyawag na isab doon ini mga sinagpaparatsaya. Ayaw kamu magpataas sin suwara niyo. Dain haswara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena in tao makalando in taas sin suara niya. Daing hasuara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mampay mato ini marikato taniyo in sa kaulawla ng liulakad kaw dain ha amin ini kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena impia sampay sin Rasul daing hatuhan nato Rabbul Alamin. Amo ning kalam niya na ayaw kamo magpa longta ini palahil si manghimumungan niyo. Hahadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab inyad tukatan biya kausin nagpa sa ula-ula patuhan Rabbul Alamin sin ini kaw larikaw intaas sin darajat mo daing haamuin ng daak ini diak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan long ta in mga ayat to. Na in sabab niya bang saw pa mahinang sing kita imbihad to antahbata a'malukum. Amuin pakpakon sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungbas sin amal na hinang nato. Hati na maway kalagihan, way kapusan niya. Pakpakon, antahbata a'malukum. Hati na way ron na pahala, mainuino na kawihan, imbanusin hinang muha, tungod papag-aka, masya kalitoy, di nga pasalan sa dyan sinamin, pangaddatan wala mo na patarlang yadto, doon hamin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam marikato, mahinang ini wayron kapos paiddahan sinamin piyag tuyuan na to piyag ini lugtuan na to bihan amuin ini sababin mga ini katantan biya na sinahi amuin hambuk waktu long ta kaya bayta na mo yung mga pakaradyaan na urol din amin panagdanid to in nalawa ka to yung mga pakaradyaan amin panagnaan pangadyan tad to tungod pa adabon niya sampay pahihaw di kay ngatan sintao mataod pa rin makahati sin pagyanon niya Iniyat, pagtawag lang niya, aamalul qalb. Hinang sin jantong. Inyan to, amal sin jantong. Naman jari, in kaibanan subay hilapal. Hilapal. Na, inyan katantan, bang mo hilapal, in sa kaula-ula, inyat mo, yariha, duhol sin dila mo. Atau yariha gad si mood mo. Wala si magpak palawang jantong. Nabang inyat mo, wala si magpakpalaab si jantong, inyat to kataan, lupas, inangmal. Di ato tayo maon. So, muna, misanin magbasa ka sing Quran, yari ka biyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apala yatadabbaru ng Quran. Unong may tani uli pagpanganalo ng Quran. Singkal lang yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa beto, suway tayo to urulon yung mga yadto pakaradyaan ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Supaya madawhat na to
inamuin. Miumuhot na to kasanlangan, dahil hindi naman hadunya sampay pa adlaw akhirat. Na, damikyan, in tungod pa aming pakaradyaan, nasabot yan to, di man jari kaw, amuin magpalahil sin ini kabtangan mo, makaliw rin nga kabtangan sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, karna in kabtangan sin Rasul, dahil hatuan na to rabul alamin. Na, in sa kaulawla, dua ini nalawa in pag-addatta, doon harua. Bukon hajaruhi ka to, kaisa niya Allah subhanahu wa ta'ala. Karuan niya daksid Tuhan Rabbul Alamin, ikato niya kalam sin Allah ta'ala, nalawa in pag-addat si Mano siya. Angkad na, in jumadyato kato bihayaon, amoy in lang ta, mag-itong hadyan tao sinamin amal na hinang niya, buat malayng kanin niya tukatan, aun waktu may nang siya lupas. May nang siya wayroon, ini uno niya. Sabab sin wayroon adab, bang ini malawa na in adab si Mano siya, na nalawa na yung katan. Nalawa ng katan. Naamoy at tulong tayo hambok din nga mga ini ika baita ko iyari in pindo ako long tagumanapsin ini waktu na to inshallah ta'ala. So alhamdulillah mga palangon ha kami Islam, ding ha mga nasabuti katuan hindi una mo ni paliharan sinamuin lang ta amuin piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katan bilang nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta law ta nasabot ni mga piyanglangan amuin din ato manjari hinangon amuin law ta mangunang-una kita dahil ha amuin Allah subhanahu wa ta'ala iwan rasul niya labilawa mga parkala pag-agam mga at tinabang aon mga parkala hukuman aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ka mang liulakad dahil hasara biyayta sin Allah ta'ala iwan sin sara lang tapya sampai sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bangkaw ng diulakad inyadto hukuman haram di manjari bardo sa po Allah subhanahu wa ta'ala mga to mangunang-una dayong lang taha Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So rihay mga palakon ha kamay Islam ya sinasabot siguro kalasahan in tiyawag sin Allah ta'ala mga amano katwana ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ambok ayat ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hindi ha ini sambat siguro kalasahan natin ya mga bariman in pagtawakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin na lang ikatuan jakahin doon bang tawakon sin Allah ta'ala mga bariman inyad to ipagpahukot sin pag-iman nila. Asal da mahugot atin na magdurhon na inhukot sa baita na pukawon sila bang mga hakatukan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So rihay ni mga palakon ha kamay Islam in Tuhan Rabbul Alamin kamatauran din mga ayat nasabot halam sing Quran mahamulya bang aun hiraak sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aun hiraak niya hipawajib niya in pagtawagon niya amore mga ipon niya mu'minun at tawakan amanu bariman sa mayta mga palawon ha kamay Islam na amora ba ishab in magkakaharad haparda akan sin Allah ta'ala amoray mga ipon niya bariman. Sa babang bukon bariman, di na magkakahagad at Tuhan Rabbul Alamin. Di na ma-apply inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoray mag-a-apply kaniya, mag-i-implement kaniya, amoray mga bariman matan po Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, di ko maino-ino. Bang aun hiraak sin Allah ta'ala, in magtitawakon na yung bariman. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Ya kamo mga bariman na fardo doon kanyo magpuasa. Sa amora in mawaya magkahakad daakon sin Allah ta'ala amora in mga ipon niya bariman. So yung mga bariman bangaw sin Allah ta pagpuasa kamo bulan Ramadan magpuasa sila magtuig. Hangkan na bang aon di magpuasa meaning bukod sila jumlahan si mga bariman. So amoy ni mga panahon ha kami nariha ini tiyawag sin Allah ta'ala in mga bariman. So in mga mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala maniyot yung mga panahon ha kami Islam. Amo na yung mga tao, hipaglabtik sindila nila pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin pag-iman po Tuhan Rabbul Alamin, sarta in hakikat sin pag-iman, law si mga ulama, laysa mujarrad kalimatin yakuluhal insanu bilisanihi faqat. Bukon lang na in iman, but amoy in hipagkabtang hadja sindila sin mano siya in pagparat sa yan po Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon na amon hikabtang ni hadja, hilabtik sindila niya, in siya nagpaparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon labay ng harila hadja. Sa alam si Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysal imani bit tamanni, laysal imanu bit tamanni, wala bit takhalli.
walakin al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukod lang na impag-iman, but angan-anganon hadja sin manusia, at tawakan imaginon niya hadja. In pag-iman niya po Allah subhanahu wa ta'ala, ang sanggatuan na, pag-trip na hadja. In ako ini bar-iman patuhan na bulalamin. Bukod biya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin al-iman, sumagawain hakikat sin pag-iman iman, mawakarapil kag, amoy tiyagtang sindila niya, labay ring habigi pangatayan niya. Nakaisok halom sinbigay jantung niya, in kyabtang niya, but in siya matan, nagkakahagad patuhan na bulalamin. At tawakan nagkakahad harukun iman unom, nasabot siguro karasahan kain na. Amoyad to, bukun hadja, law tikad niya, kyabtang niya, sa wasaddak haul amal, sa yang gautaan niya, biyunal niya, sin kakahinang niya. So in pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala, suway rumagbos hagkakahinang sin manusia. Rumagbos hagkakahinang niya. Narihay ni mga panahon na kami Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag din mga bariman. At ini-apply ayako bariman, indaakan sin Allah ta'ala. Ibot ng sin Allah ta'ala, ayaw kamu magpataas sin suara niyo, magkataas din haswara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban ayaw kamu magpatanog sin kabtangan niyo. Biya sin pagpatanog, sin tiap-tiap, haang katantara niyo, sin pagkahin niyo, amuin long takamuhadja. Sab na kita kabiyaksahan bang pagkahita katuan naon waktu magtasin suarata. Ina to normal ang mga katuan na pagkahita. Sa atungod pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala innang langi ha mga bariman in ayaw magpatuas sin suara, sin tingog, amuin magdahig long sin maas katuan na. Dasig. Magdasig, magtaas sin suara, makaliw ring hakabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabyari warning sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman, antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Antahbata ay antubtila a'malukum. Hatinalog sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang niyo hinangon, in magpataas ka mo sin suara niyo, makaliw rin haswara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biya singurun niyo in Rasulullah, biya sin pagkahin niyo, ordinary manusia. Law sin Allah ta'ala, antahbata a'malukum, in mabatal, in ammal ibadat niyo. Mapagpag, mahansol, malarak in pahala singkatan sin ibadat niyo. Wa antum la tas'urun, haling kamori niyo kasayuhan, niyo kananaman, sinway natu'i pahala sin ibadat niyo. Karna sin masyat na hinang niyo, amin siyulang niyo, inbaita sin Allah ta'ala, sindi manjari magpatas sin suara, ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy ni mga palangon harama Islam. Nariha ini mga palangon harama Islam, mundan yung Rasul wala na katuan. Way na. Diha ini muna kasahabatan katuan, kita ba sin ayat ini. Kasahabatan sin Nabi, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in piatud John sin Allah sin ayat, sin ayaw ka mo magpatasin suara niyo. Na in kita, amon ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam huling jaman, atin niya damikyan. Ayaw ka mangunang-una. Daing ha amin aturan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In piya sampay niya, suway amin halkaan mo, paunahon mo, ipang hukom, daing haamuin kabtangan mo. Damikyan in mano siya bariman po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ray sab siya magpaliw. Ayaw magpalabisin kabtangan sinhambuok sinhangkataw ring kato niyo. Makaliw in panghalga inya sin kabtangan sin tiap-tiap hangkatao ring hakabtangan biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo ini mga palawon hakam sab haramin hukuman in mangliw lakad kaw ring aturan sara. Biyayta sin Allah ta'ala piya sampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mayta hiyaram yato sin Tuhan Rabbul Alamin. Di ta ka na naman malarak mahansul in pahala sin ibadat sin tiap-tiap ang katuring kato niyo. Bangkitan niyo mga palangwan harama Islam magpalawi. At tawakan mangunang muraring ha law taaturan biyayta sin Allah ta'ala. Mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan. Halo na innal ladhina yaqudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun azim. Al-Hujurat ayat 2. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang nga sila amon miyakan sin parda akan sin Allah ta'ala. Hari magpataas sin suara makaliw ring haamuin dang taswara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa bunatod lang sin Allah ta'ala imanga sila amuin naghanunot, nagpatibaba, katuan sin suara nila. Nagpupo sin amuin suara nila hari magdasig. Di tumaas. Hahadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa.
Sila na yan tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imtahanallahu qulubahum. Ay akhrasahallah. Sila na yadto intiandasin Allahu ta'ala in pangatayan nila. Pia pag ikhlasin Tuhan Rabbul Alamin in pangatayan nila, littaqwa sin kabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin na mga tao, amo hindi magdarasig, di magpataas sin suara nila, hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila na yadto in mga mano siya, dili ang ka-ikhlas sin Allah ta'ala in bigi pangatayan in jantong nila katuan. Mana? Sin takwa aon kabuga halom sin bigi pangatayan nila. Lahum magpiratun wa ajun azim long sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat nila ing kaampunan dahil hatuhan Rabbul Alamin iwan sin partong basan sa lagu-lagu dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ing kaaunan nila amuin long ta nagpapatiwawa sila sin suwara nila sin tingog nila hadarat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah katuan na mo yan timbiya ng mga ayat ika to. Alhamdulillah, tungod pa amin ito nasabot ta kain na hambuk dahil ang mga pakaradyaan mapatot na to at tubatukon nakabuhin na to. Sabab ha yaman na to bihaon ini biya luparagbos timaas na yung suara sin kamatauran mano siya. Correct katuan. Hambuk dahil ang mga pagpataas sin suara amo hindi na sila kumahakad sin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi-labi na tuod, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang muhibayta, nagbayta in Tuhan Rabbul Alamin alom sin Quran bihay ni, long nibayta sin guru na mo bihay ni. Ito hamuk katurang mga alamat sin pagpataas. Pagpataas sila. Pia labi nila, in kabtangan sin guru nila, rin nga amoy in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nainyad to, naiging pag-addat patuhan Rabbul Alamin. Naiging pag-addat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naiging pag-addat doon hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. So lamod ma na haayat ini katuan. Man halamod haayat yaon katan. Amoting kamaksuran niya. Sabab in kita bang uno-uno na napanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Marikato, way nakapatutayan sumagda. Way nakapatutayan mamisarahan. In mahinang tarunhan, malad na sadya, bangkaw bariman. Magmanila na dyan. Hindi makadunhan, magtuito-yan kafir. Kafir. Na bukon na aman. Bukon na aman. Bukon na aman. Bihad to. Na, sabi in sipat sin mu'min, matarang yan. Ang kadain tawakon sin Allah Ta'ala amin, ini asal-asal na nagpaparat sa yawihan na supaya humukot patuod. Sabab, imbar iman, bang ini mapatumtum siya, manatatim pangatayan nila magdisimbuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mapatarang kanila ini ni kasabunalan ng hatuhan Rabbul Alamin, sumung kumugot yung pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon tinsipat nila. Na inamin mga tao asal, di tumatay mayan, magpalalabi sinamin kaptangan silmano siya pagkay nila, doon na parkala pag-akama, na inyad to katan, kakupur patuhan Rabbul Alamin. Kakupur ito. Munin hati sing kakupur, mga katatay manghura, hinati sing kafir, amin tabunan mo, in kalam sin Allah Ta'ala, sing kabtangan mo. Palihon mo pataas. Patayong babawon mo, in kabtangan mo. Lupusan ng pangasma. Naman na, lupusan. Lupusan. In kabtangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nainyad to, nalawain, ini, muna pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab muna hatihon na to, in pagtaat na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagtaat na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parma ini hadis itu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Man ata'ani faqad ata Allah. Isiusin nagtaat ka tako lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. May taed to sabab inda akan katan ini piya sampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Hasabi to maraing katan malaraki namin pag-addat to deng hatuhan Rabbul Alamin maun pakalam niya maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amot tin subay batukon sing kita niyo. Naiging pagtaat sinambok manos siya. Salta doon haon nalawain pag-urol nila sinamin mapatut nila ini urulon deng mga sakaliawayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin lang niya iktida o atari. Amoy in urulon mo kita in limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin kiyabihin kato limpa niya. Amo na yun, amal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatarang doon. Amo na yung sunnat niya. Amo na yung sunnat niya. Nabihan. Na amo din kaunhan na tukbihan. Amin lang niya, biya sa kaulola, kuanon mo man to. Amin, pangannalon mo inamin katan, sinamin jima to hatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
amin pangdaakan sin Tuhan Rabbul Alamin pialabay rin kaniya marikato taniw katanta Sa tabatukon yan to. so yan to batukon sing kita parman sin Allah subhanahu wa ta'ala to Wa ma atakum. wa ma atakumur rasul pakhudu wa ma nahakum anhu fantahu bihad to iuno-uno ng piyangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay ko magtaat subay mo to hinangon paganggaw taan mo yan to in katani sa simpiyang langan niya tinggalan na to mi kita rin mga yadto katantan. Nasa di madyato kato hajaman na to bihao dini bukon daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kansangan sin tao pagtuyuan hinangon. Correct. Oo. Amo na yan katuan. Ah. Salta dihilan hal ka. Amo na dihilan hal ka. Ning ha amoy kabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iba nang kay ng paggastuhan to dalta. Pagkastuhan alta. Manjari yung paggasto wala niya minsan na matay maiyad to yung paggasto niya yad to yung piyaggasto niya bukon kaniya. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaggasto roon haamuin di karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban damit yan di karidaan sin Rasul wang waktu hakabuhi niya hinangon mo. Langon sila. Lah. Tanto langon sila. Nabihan yan. Na sabat mo katuan, Na. amo pa ka lang tenji jumato, hajaman na to bihaw nini. Bisan hajaman sin lang ta kasahabat Ya, na biyan magkato. to. Amo na. Magpaliw sing kabtangan sing kaiwanan nga kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha katuan? Asa na sadot si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Waktu in amun lang ta mga tabi'in nga wadto katuan ha. Law tawapat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ano mga tabi'in, biya nagpos magpapahalga na yung kabtangan sing kasahabatan. Amo na to. Dahil amuin lang ta kabtangan si Nabi sallam. Sampay Abdullah ibn Abbas siya nagbusta mo di wala na. Nakabisara siya. Nakabisara siya. Lang niya Yushiku antaka alaikum hijaratu minas sama. Yushiku antaka alaikum hijaratu minas sama. Agon-agon na lang na mahulog mon kanyo yung bato ring atasin langit. Nga fitna. Besi na sabol feel. Biya sabol feel. Biya nagpusta to biya sukra na sa duka to na. Agon-agon na Abdullah ibn Abbas. Mahulog namon kanyo in bato ring atasin langit. Maita. Aqulukum kala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulun Kala Allah. kala Abu Bakar wa Umar. Bang takamulong na iyanon nagsabda in Nabi sallallahu alaihi wasallam inagini isab nagian ni Abu Bakar nagian ni Umar. Insa kaulaw la ingkabtangan ni Abu Bakar ingkabtangan ni Umar lawi din hakabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na siya. Nabang aon jima to hajaman sing kasahabatan di ahad to day para kuman in mga kasahabatan katuan di magpasahad. Bang aon kasahan magtuy mahinang sing amon lang ta amon ha kauman nila magtuy nila unuhon langon. Ba daw nila magtuy. Nabang jima to hajaman sing kasahabatan labi juma to hajaman nato biyayon katuan. Nabiyaon way nabiyan manus. Jadi hilan hal ka ingkabtangan sin kaiwanan atau kan guro amuin kasusuwan nila. Maka liuring hakabtangan atau kan hadis sahih si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amoy ni mga palangon ha may Islam in suwena to aniwan. Lamod ding ha amoy maksud sin ayat na sabot ka inanawas sin kami. Mga palangon ha may Islam. Ayaw kita ni himinas sibiyato karna antahbata a'malakum wa antum la tashurun in mapagpag mahansol malarak in pahalasin ibadat niyo hari niyo minsan kasayuhan kana naman. Amoy adto katuan inding mga longta na demikian hambuk paring mga adab lang ta amoy ini wala na tilo sa marayaw sin manusia ajaman na to ini amo na intungod paparkala pagkasi paglasah Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkasi paglasa kaniya na mga yan katantan ini subay na to hatihon marayaw sambilin Quran mahamud liya amoy nagpatarang kato taniyo sin mga parkala ini beta sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ati niya, siyabot dun hani, long sin bahasa, tiayod tod sin Allah subhanahu wa ta'ala bihita kato. Aming kalalasahan si mano siya pabaw singgumi. Misan pa biya din ng lasa mo, kauukan mo yung mga nasabot ini. Ini kaamaan, kaanakan, katautay manghuran, kaasawahan, iban sin family na katantan, iban na si mga alta. Ini jajakahan mo, ako hindi na ko magtuga pagjakahan. Iban si pag-usaha mo bihan. Amin mabuka ka malawa din doon pag-usaha amon di may katug pasal long mo malaway nuntong mo iban si mga kalukal-lukalan ini gestuhan mo nabihan
milyon-milyon pilakbihan, lumagkata naman. Amin labi na lang sinallahu ta'ala, mo na yung karidaan nyo inyan, amin nasabot yan katan, ahabba ilaykum minallahi wa rasuli, balabihon niyo rin sinlasan niyo patuhan Rabbul Alamin, iban sindaak niya, iban sindaakan ini tuyo kamo maglugto doon haran, sinallahu subhanahu wa ta'ala, patarabbasu na, ini, lang niya amay-amay na, ini dumatungdan kaniyo. In sumampay kaniyo bihan, ini amo na yung pakaradyaan, ini mulka sinallah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga sila, amoy ini pasik, bista sa pasik, yung mga tao, amin mahal ka kanila, inamin nikmat sinallah ta'ala, dahin hanagdil sin nikmat. Bang mahal ka na hamano siya, inamin nikmat, dahin hamin tagda po sin nikmat, na inyan katan, beta sinallahu ta'ala pasik. Pasik yung mga tao. Ay khuruj min da'atillah. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Fasiqin. Diin Allah ta'ala bang hidayat ang mga tao fasik. Naampain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai habok waktu yung Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Amin imian siya habok waktu lang niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya bita lang niya hi Abdullah ibn Hisham. Kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Subhanallah. Hati niyo na ini piabuntol sin Allah Ta'ala ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin kabtangan sin Umar sin nag-imian siya, ya Rasulullah, ini kalasahan takaw dahil nga uno-uno katantan buat malaingkan ginawabaran ko. Nalong sin ini Rasul kaniya, wala kau kimugdan ya Umar. Wala kau kimugdan. Subay in paglasa muka ko, makalabiring hakatan. Amunin mga nasabot tanto kain na parmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay makalabiring hakatan. Na biyalikan sin Umar, bang bihado, ya Rasulullah, wairod na kalasahan kurwaing, misang paginhawa paran ko, ikaw ya Rasulullah. Na bihado na lang sin, bihado lang sinini Rasul kaniya, yang pakaw kimugdan. Yang panakaamoy yang pakaw kimugdan lang niya. Nakaamon na to din namin inibikabtangan mo yan. Mahita bihad to. Sabab muna ingkabtangan bihita sin Rasul dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil Tuhan Rabbul Alamin, bukod dahil Rasul. Sabab in Rasul la yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Ingkatan hibaita niya ummat niya katan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hasaw to, bang to na hinang mo inyad to, mapalami mo in magdirihil sin nikmat dahil katan sin nikmat yan kay mo. Kimugdan na kaw. Bihan. Nampa, hindi matubihaw, kalupahan, namin magdirihil sin nikmat. Gamayan in nikmat dihil ka ni, pagmasyat pa. Pagmasyat. Iwan gamang katuan, di kilahon yung nikmat yaon. Bukod niya kilahon na mun, hanagdihil ka niya. Sa na ganyan, yung nikmat yung nakawa ko. Ingat ko sa ingat ko. Dahil panday ko mag-usaha. Ingat ko lang na mag-usaha, pagtuyo ko. Dahil pasos yung pikilan ko lang, nakawa ko ini. Na, yung mga ito, kaptangan ni Karun. Kaptangan ni Karun, katuan. Kaptangan ni Karun. Si Pais niya, mga katotoy manghura. Na'udhu billahi min dhalik. Naamoy anin mga dahil mga ini sakit, di matuhalaw man sin kita mga katotoy manghuran, amoy mapalabita in pagkaradyaan, kikita tayaon, dahil mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ubos in siya amin magdirihil to, kalupahat ta siya. Subhanallah. Kanaon sa ito hadis, amin lang niya, ini, nasakit ako lang sin Allah ta'ala, wala ka mo minsan timibaw ka ako. Ha? Lalong sin ini, ipon bihan, ya Allah, biya din kaki na mo timibaw kay mo, sinikwentuhan Rabbul Alamin. Wala mo lang niya kaingatan, aon nasakit dito haray, bay mo. Way ka minsan nag-inu-inu. Nakita ka yan. No. Uslong niya bihan, iuhaw ako, lang minsan ako piya inom. Ubus ini ihapdi ako wala ko mga isang piyakaon.
Sibo din in bayta katatan. Awon haraig bay mo hapdi wala mo misan natabang na pagkaon. Aw ni uhaw mo misan Wala mo sa napainom. Nabang mo lang niya to katan na hinang kabaakan mo ako roon. Halukal hawak to sinamin pagpainom mo, pagpakaon mo. Alap to sinamin katan na hinang mo yan to. Yaw na ko roon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ka yan. Naimanan niya in katan sinamin hinang ta ini kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wang ko himinang na nakaamo amin daakan sin Allah ta'ala na palabay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaunin Allah ta'ala nagjajaga sin hinang mo. Wala iyan nalipas ka niya. Di kita makatapok sin Maiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan dahil mga adab kagudahan na to patudyuhon mga katawtay manguran. Pagkasi parasul, pagkasi mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkasi mo hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan yan. So amin itong mga palangon ha kama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam at niya mapatutla sa hun iwan kasi yung sintiap niya pangkatoring kato niyo. Sampay launta in paglasa iwan pagkasikan niya na yadto na hi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nasabot siguro kalasan hay doon at niya imyan siya, ya Rasulullah, kakalasahan takaw rin hagatan si Nono. Pangisablo na pawaran ko na labi sa bako sa waran ko rin kayo mo. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung biyad Umar, in paglasa. In paglasa mo ka, kung suway ako kakasiyang kalasahan mo rin hagatan si Nono. Sampay palihon mo, palabihon mo, in lasa mo ka ako, dahil sin lasa mo, hagin hawaran mo. Sampay pindahi Umar ibn Khattab, nalaw na ya Rasulullah yaon, nalabi na ko kalasahan ko, dahil hagatan sinunuhod. Iban labi rin hagin hawaran ko. Nung si Rasulullah, biya na hadto, iban kimugdan na nakaamo na, yung pakaw nakaamo, naglasa marigako, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampay Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya lang na, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Di lang na masampurna, in pag-iman sinhabuok din kanyo, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at di majukop, di masampurna, iban di kumugdan. In pag-iman sinabuk din kanyo, hingga subay in kaaunan ko, labi na ako kalasahan niya. Daing haama niya, daing haanak niya, iban daing hakatan sin manusia. Daing hakatan sin manusia, lapay na ingkatan, anak asawa mo, iban bagay-bagay mo, katan sin kanungnungan mo. Suway, labi na kalasahan mo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing hakatan sin manusia, kalasahan mo ni Hawa sing gumini. Hangkan na, mga panahon hakabisam, kumawa kita upaman, arwaul amsila, lang simbasa Arab, amuin, sa lingkat-lingkat, pangupamahan, makawata. Mangbiyading bahaing kasahabatan, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw na mo rin ang mga sahaba. In siya, yan pa naman makapagbutas iwan na Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibutang tamar sambayang isya katuan. Uus magsambayang isya, muwi na siya pabay, in Rasulullah muwi na pabay. Manjari dito siya haway, di siya makatahan katuan. Biadag bus, mamis na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampay, gumawa siya rin haway, lawagon niya. At tawakan man to siya, bang man niya kakitaan kasiwan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyayad to, arapon in siya pag-uwi niya pabay, yaw niya nakasawa ni Habay, laong tamon, siya butasan na simpilay jam. Sa, di ito lumabigat tuan, namun laong ta, rindo ramdam niya, nakasawa niya, dahil haamuin, lasan niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampay, kaya baitan ang bukwag to Nabi sallallahu alaihi wasallam, laong na, ya Rasulullah, laong na, inni laadkuro ka, wa ana pi baiti ya Rasulullah. Sabon na tuod lang na ya Rasulullah, in ako, pagkatumtuman takaw, minsan lang na ikaw ng kuya, na ako haway ko. At inayaw ko kita na nakasawa ko yung mga anak ko, sa ikaw rin pagkatumtuman ko. At inayad to yung panganak ko kay mo. Yad to yung namon lang ta, huna-huna ko kay mo ya Rasulullah. Biyad to takaw lang nakarasahan ya Rasulullah, inni laad ko rakaw ana fi baiti. Ang lagi niya. Pama asbiru hatta akhruja li andura ilaik. Sampay lang na ya Rasulullah, di na ako makatahan. Amuin dumon naman habay. Sab sinamon mamis takaw, sa ako gumawa ding habay ko, hasupaya takaw kakitaan. Subhanallah. Amuin to kato niya mong lasan niya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasampay siya but niya lang na wa inni dhakartu yawman mauti wa mautak. Sampay lang niya Rasulullah, pag huna-hunaon ko lang na in amok adlaw, rumatong din kamatay ko, wasing kamatay mo, sabi Rasulullah, kawapat mo. Long na, apabila kumawapat ya Rasulullah,
bang kamawapat ya Rasulullah rufi'ta ma'an nabiyyin. Hadlaw akhirat didto ko himutang sin Allahu Ta'ala angkaton didto ha jumlahan sin mga panaiwan mo kanabihan ka rasulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In dakhalta jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Bang ka makasud surga, ang pahwasud ka surga, didto ko himutang sin Allah level sin mga bariman lawan ta kanabihan iban mga karasulan biya kay mo. In dakhaltul jannah apabila sa bakulong na insyaallah makasudsul ka hadlaw akhirat, akhsha an la arak. Di da ako lang sumanyang ya Rasulullah, masusara ako sa mayta, in kabugaan ko rita nakaw kakitaan. Mayta, pasal na duwaing in bilik ba mga bilik, duwaing in lawang mga lawang suran mo, duwaing in suran ko. Himutang ta simo-simo kita alam sin surga. Sa ini kau yat to kau hajumlahan sing kanabihan karasulan pagkahimo in ako bukun ako nabi bukun ko Rasulullah Ta'ala yat to ako halam sa surga duha in lawang ko dita ko kakitaan masusala ko ya Rasulullah. Amo yat to katuan inang mga lawang ta kasusahan niya. Wala in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakauno. Nakasambag magtuoy, nakajawab sinamuin lawang ta bangunin hisambong ni haambok amuin sahabat na yaon amuin nagmasukal iwan nagmasusa hatungod lang tadi niya kakitaan in Nabi sa hadlaw akhirat biya din lasan niya nasampay peturo sin Allah Ta'ala nuno inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang na wa may yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun magtuin Jibril alayhi salam pa Nabi sallallahu alaihi wasallam pajawaban in kasusahan sinabuk sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy niya sambungan kay kaniya ya Rasulullah parman sin Allah ta'ala hisiyo sin magtaat pa Allah ta'ala iban magtaat pa Rasul niya sila na yadulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in makapaglundang panon haadlaw akhirat iwan sin mga kanabihan iwan sin mga siddiqin iwan sin mga syuhada iwan sin mga salihin wa hasuna ulaika rafika iwan sila na di sarayaw lundang panon halawman sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala bimana in mga tao magtaat pa Allah ta'ala lamikyan nagtataat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrong kasusahan niya sa hadlaw akhirat mapunda sila iwan sing kanabihan karasulan iwan siddiqin syuhada was salihin sila ito kabuklawang hambuk butangan iwan si mga sila longta karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala so amoyan to katuan nagkukuyagan mo sahabat sin insya bang siya makapagtaat para Rasulullah di na siya masusa sa pamayta makapaghambok na sila lawang iwan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoyan mga panahon haramisam inlasan nila na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labira yung halasan nila ginhawaran nila iwasan anak asawa nila di nila pagpaliyuhon pagpalabihon inlasan nila hakata na uno-uno na kabimbangan nila iwan kauugan nila di haduman yan ni dahil naman hapangalta amoy nasabutik atuan kain na iwan katan sin parhiasan dunya di nila pagpalabihon dahil halasan nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoyan mga palangon haram Islam isa tingkat upamahan kyarihil kato sing kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mapatot urulon sing kita niyo iban opihan pangikutan hasupaya ing kita niyo mabilang ning mga kalasahan sin Allah Ta'ala sarta mahinang lundang panon sing kanabihan halaw man sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Muyan to long tain na muin tanda kaparat sayahan sinamuin juma to hambo ini Muslim long ta amoy in labay ring hapagta at Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amin murul sinamin bakkas si Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in sambil yaon di maig halam sin panganal niya maglalawag masi sinamin katan uno-uno kakahinang sin Rasul amin nahinang niya amin mapatot niya urulun din di hababaw sing gumi ini na inyad to katan madawhat niya in kasannangan bukod sa jalong ta hadlaw kana bot malengkan hadlaw dunya in siya yad to halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya yan pasaran sin Tuhan Rabbul Alamin sabab muna na in siya amod to impiang gausan niya haginawabaran niya amin tumutog siya roon ha amoy in diara sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam marikato niyo amin subay na to yad to pagtaatan katan in diara niya
amin ini piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amin mahugot halong sin jantong nato inya to katandeng hatuad Rabbul Alamin. Sababin siya biya na sinagi ko kabalikan ko la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ingkatan si mampay para Rasul sallallahu alaihi wasallam piyasampay niya pa umat niya ingkatan niya deng hatuhan Rabbul Alamin. Na amo yadto hangkan na makalabiin pagkasiha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab siya'y mahinang parsababan laung ta hika batok tamad do pa amin kakukuyakan tahadlaw kana labi luwa na to rida sinallahu subhanahu wa ta'ala kato niyo mga katawte mga oras. Amo yadto laung ta in deng ha mga pangaddatan. Damit yan pangaddatan amin kakunahan na to batukon ini laung ta amin panglaggo singan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon siya biya sinamin kaibanan niya tawakon mo ha amin lanlanon hadjalong si maas bihan. Biya sin pagtawag si mga munafik sa Madina. Pagtawag si mga Yahud, ya Muhammad. Bihan. Namad to. In pagtawag. Tawakon hadjalan lanon sin Rasul. Nari, inamin panghindo kato sinakama in Allah Ta'ala ri siya magpanglanlan ha Rasul. Papag ron kita ron habi si pagtawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan Rasul. Bihan. Sabab amo tuin malingkat ini karungukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng mga suara. Panglagko. Kabayta ko hambok waktu ini saya kalim. Amun biya mga kuan ini Christian. Christian. Amo ini nagpakuan kita sin masjid yaon. Nagpatindog. Anjari na nakakanto ko kaniya bihan nangayok tawang. Siya namin pagbusog sin simento yaon. Na nakaingat siya bihan. Ba't kita niya kita kuan ini? Kita na TV. Lang niway ko kaingatan masjid impya tindog mo. Lang ko maita. Mangkulong ni kaingatan, di ko mapahalkain, susukatan ko kayo mo sin kapanyapan ko. Nasa tanda niya sambil, dihilan niya ako sing kuan. Dito, piyako niya ako. Nabalik lang niya, mang kaukuman ka ako. Ini, bukod na biya sinhal ka amin siukat ko kayo mo. Mag-discount. Magbihin lisam siya discount biya. Nang kumita mo hinangon, sin kuan kaw yan. Ini kaw yan lang ta Christian. Lang niya bihin sin ama ko. Bilang na sinama ko. Inari sinama ko, long niya, sibo din Tuhan na to, humbok din Tuhan. Allah. Banglong ni tungod paparkala pag-akama, misan uno akama. Ini subay ko magkuhan. Bang biya ka to magsarak kakaw. Nakita, hati ini to aun biya mga ini kabuka nila, simpagtuhan. Aun panghakad nila. Mura kumanlong tina, nakagayad ka nila. Ini dugaing dugaing tudjuhan. Dugaing tudjuhan sa amin habihad to hadya kakilahan mo ini marayaw in pag-agama sila. Amura kuman lang ta amin nakahindo kanila to wala na sila nakakugdan pa amo. Bang hadya nakakugdan marayaw rin mga tao. Yan. Najimanji sa ta imian ka kulong niya. Isip pagtag ko kay mo. Dia bihaon lang ni kaingatan ko ri ako makatag kay mo singan mo sadya. Subhanallah. Unlong ni pagtag kay mo ustad atawa unin title biya din kabayaan ni. Nah biya. Nalang ko naman jari sa nimyang ka ustad sa biya. Okay. At di siya mamailan-lanong di amin tumawalong ni Jack. Di. Ba't yung nag-introduce ako kanina, ngan ko lang ko Jack. Nah biya. Katuan na. Kati ko no yan. Hati niya, nakahati minsan namin biya sinini. Panghaji amin di manjariin Rasul lan-lanon. Subhanallah. Nah, nabihanin deng ha mga pangaddatan biya. Kanalong ko biya, aun day sabihan kanila, amin bunalin ini, nagkahinang nila, amurakman namin nang hindu kanila, wala nakaamoy sa mandubihan. Laong ka, amun aun jamun, tikad nila, katuan, amun pagtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala, nalalawang sila. Nalawang. Sa mga pangaddatan, aun day sabang aun mareho pangaddat nila, oo. Ang nga sila yan, aun sila mamura, mga tao. Yun na kanila yung kamurawihan. Amayad to rin ang mga pangaddatan, mga katawtay mga tungod pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na long niya hatungod sinamin biya mga ngan kaya rahil kaniya sin Allah Ta'ala amunin pagka-Rasul, ibang pagka-Nabi
subay amad tulong ta inamin halgaan tabihan pagkahihalgaan siya sin Allah Ta'ala subay ini manghalga kita habihad to indaan niya asupaya inya to katantan mahinang nato dadto ini amal dakula ini pag-adat na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad to mga katawtay manguran sugpila no Ang pawak to. na biyanad to mga katawtay manguran in mga pagkaradyaan in insyaallah ta'ala kalukaganapan na mo na sa baro kayong wakto in namin tungod pa parkala ni matalos na mo in biya mga pangadatan sing kita sabab na mataod pa yan aon pa pangadatan sing kita pakinawabaran ta iban pa tayo pa ini pagkahita bihad to kakunahan ta inya to panghindo kataan sinaka mga Islam kato taniyo bihad insyaallah ta'ala waktu balik na karihil na kami kato tanyo kataan pangadji insyaallah subhanahu wa ta'ala ilain ko kan sa ikalim na dingin po. So alhamdulillah mga palangwana kami Islam miyabot na waktu sing kita niyo murah-murahan inadukatan kumuin pangadjian katukbal sing kami basing ko kalasahan murah-murahan kabagbukan sing kita niyo labi luwa inadto adab atawakan aturan sin pag-addat hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hapardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungtong na to mga palawan hakam Islam in labi abdal dan salta sa luhay-luhay amuin mangdahi kato pa amuin pangadatan sa rayaw-rayaw way laro kaing malingkan amurin paningod iwan pangupi hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna insiya na in pangadatan niya amunin pangadatan dong ta nalimpal halom sing Quran mahamulya salta siya na manusia sa lingkat-lingkat long ta pangadatan piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wasingumi sampay biyantog sin Allah wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim sabun na to daw Muhammad sa mga to Rasulullah ikaw na in nagdarasin sa taas-taas pangadatan nakaliuring hakatan amoy long ta bangsa manusia ha tungod pangadatan long ta in Nabi sallam nakalampaw in labi iwan dayaw sin pangadatan niya sabiad to na siya suway mapatot na to long taupihan karena Nabi sallam ding mga pangadatan niya na in siya magpangdihil siya ha mga tao long tabiat dagbus piyag maiikutan siya katuan namikyan in siya maingat magmaap lah mga tao long tamuin nanganyayakan niya namikyan in siya magpunog pati sin mga manusia mo in namugtuin na kanya sarta marayaw siya ha mga tao nakahinang long takangian kaniya amo yan mga palawan hakam Islam in mapatot na to singuran in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman nakatot niyo kataan lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal to din kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanyo na insiyayan rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang suntuan sing kamo sa rayaw-rayaw in himinang suntuan kaniya amoy mga tao naguhat-huat long ta pa Allah subhanahu wa ta'ala naguhulat-hulat long ta ha kasanyangan adlaw akhirat sarta nanumtum pa Allah ta'ala si panumtum sa taon-taon insyaallah subhanahu wa ta'ala mga panahon kami Islam dito na hadja in waktu sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala on da waktu pagbakad sing kita nabiya sinamuin duman ini ay roon nakakontinyuhon na mo at tawakan katuan long ta maminda kita pro mawduha insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan inadto katanding ha mga long ta tawfiq hidayat ning Allah subhanahu wa ta'ala inamun long ta katok basing kami pangadjian ha ruman ini arapon bang aon ding ha mga parkala long ta biya naglidas at wala nakaamo na inadto ding ha long ta panasat sin syaitan kamo arapon in nakaamo long ta hakabayaan sin Allah ta'ala pamando sin akama Islam inato kataan long ta tawfik kamo sin Tuhan Rabbul Alamin amo yan to'y mapatot bogbokan sin kami labi luwa kami iban sin kurgo kalasahan nalapay na yung kamukataan mga katotoy manghuran ha kama Islam amo in long ta yan di magwati laol di madjaka iwan long ta di murong og ti matayong hug sin programa sin kami diha ni Daud Islam ha amuin programa tawan namo paay na tadhabon insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.